Dobroveče, dragi prijatelji, partneri i gosti. Prince Aviation je počeo kao vizija male grupe entuzijasta, spremnih da zakorače u poduhvat koji je u to vreme bio hrabar i neizvestan. Bili su to istinski pioniri koji su, uprkos svim izazovima, odlučili da stvore do tada nesvakidašnju kompaniju. Nismo mogli da učimo ni od koga, nego smo sami učili. Za mene je Princ porodica. Moja druga kuća je 20 godina. Iskreno smatram da najbolje tek dolazi. Dobroveče svima, dragi prijatelji. Hvala vam što ste došli da uveličate ovaj dan. Da vam kažem, ovaj metal koji leti, krila, pa sve drugo što pogoni, sve je to manje važno koliko nemate porodicu iza sebe. A ja moram da kažem da ovi moji ljudi su zaista moja porodica. Svaki taj novčanik ima svoju ulogu u sistemu kao jedan onako perfektno upakovan Rolex sat.